الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وأنزل فيه القرآن كما أنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Sining umasalam malabi angkay hadir pada lonit may syukur tanrigangkang lauripong Allah Ta'ala uang ia sipato iri sumpah ia di ipuang sangadin narito uang piara ini alang elululisa salawat nanya mapaslama masa ri pangulutta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kurai rilanti untuk tiruang rupa tawai lau rilalang napurioi pong Allah Ta'ala. Perlu pada ripahang si bawang adice makadai na iya ular ramalang iya naritu ulam malabbi pangulun na sinin na ulangi. Pada tu hari makadan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ramadanu sayyidus syuhur na iya ular ramalangi pangulun na sinin na ulangi. Na iya pong Allah Ta'ala ang ka-12 ulang na pancaji dalam nasi tonghi. Ia mo mancaji pangulo yari na punay may kapalabirang oleh 10 ulang. Ia narito syahrul Ramadan. Say sani palabiran na ia narito Ramadan, tempat turunnya Al-Quran. Nai ular ramalangi onrong rifa turunna akurangi. Pada tuha tarwadan na fong Allah Ta'ala harianna surah Al-Baqarah ayat 145. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ular ramalang ulang iya ripanurungi rialanna akorangi apati ruang na punnay tawi niya papanasa poleri apati rongi naniya papasarang poleri palawangan na tungangi nasalay maduan na gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Riuran nun nakor itu nasaba atakapungan na ular ramalang angkay watak kalina riharangang nagis sa afin naranaka. Pada tuha taradan na fanritata rimakadan na man fariha biduhuli Ramadana harramallahu jasadahu alan niran. Nigi purya yarega maranui nasaba atakapungan na ular ramalang naharangan pong Allah Ta'ala watak kalina riapin naranaka. Nasaba iya tu kotakapun ular ramalang itabagi tawe lori talugulungan ang kamariu tungat-tungang iya gulungangi termasuk mariu nasaba angkay melo iperhatikan na niya pakigunay ular ramalang untuk makamal. Maduan na di na mariu dito na masara. Iwi golongangi monro tanga-tanga yasan na. Nasaba makade narekore ulle pale mapuasa ci. Narekode pale nari ulle totta mari kamara iman re masubu-subu. Matalun na angkato tahu masaratin na. Iya golongangi masara atingan nasaba di nasang atau bebas manrengannya minum
Edek tu nari buka warung ni. Maka depan ritata an ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi ramadana fatamannaw an takuna as-sanatu كلها رمضان لأن الحسنة فيه مجتمعة والطاعة مقبولة والدعوات مستجابة والذنوب مغفرة والجنة مشتاقة لهم. وقال ابن عباس majapur itu makadai wen kali surona pun Allah Ta'ala makada ebenengnya pada nesangnya umatku deceng yarga apalang angkiran ular ramalan majapu mamina sama nang sinin na ulangnya mancaju ular ramalan mana nasabak majapu na deceng angkiran nar ular ramalan madapu mana ni naya aturu ritarima ni parelo doang ritarima ni dosa rak dampangi anrange sugai mudani milori manenaro jadi narik kori teh desa angkai pura irampun nang maka dari pahangi ular ramalang memang wajar menyandang gelar sayyidus syuhur nasabak membrui pun Allah Ta'ala malabu-labu sinna dicingi renero ulangi madepung ni aturu ritarime dosa ri dampeng yake pasuruga marudani bahkan pula tu narampe tupan rita tamakade naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa zambuhu maghfurun. Naya tinrona papuasa mencaji pakasiyangi naya makko nari bilang ita sedih amala nari palicu-licungi perlodoan nari tarima dan nia dosa nari dampeng itu pandrita tak rampai. Kemudian yang ketiga ya roh bilan ular ramalan nasabah angka nari asam wani Lailatul Qadar Seda supitan rawa jelur rial biran ular ramana yang hari itu angka nari itu sek diweni masar lebih naya si sebuah pulang yang hari itu ritalla Lailatul Qadar pada Allah Ta'ala Lailatul Qadar khairum min alfi syahr naya wani Lailatul Qadar masar lebih naya si sebuah pulang. Iye maka betuanya di makadai naiya amal ripugo irilna wanni Lailatul Qadri majapu sisabu ular ripego risaliwanna ular ramalang ina pada igana appalanna jadi angkana amal irilna wanni Lailatul Qadri yang itu angkana amal lebih arrofuna talutong dari makan rusik di ala maraja na punnai to angkai pasiasi wattuna naroyawni nasa satu pitan ramajal lori alak biran ular ramalang ia naritu ri angkane amala sunnai yang keipada perlu risaliwan na ular ramalang ni asik perlu yang keipitu pulo perlu risaliwan na ular ramalang. Anrang itu apa? Saya alak biran ular ramalan hari itu angkana mencaji pangancur dosa. Turu rimakalan nepan ritata. Innama sumiya Ramadana li'annahu yarmaduz zunubah. Japu yang itu nariasa ramalangi ular ramalang nah karena nancur na dosai. Jadi ular ramalang ritallai ular pangancur dosa. Kuni rokapang irapi si palat tu kakiran na yesubu mak barakai ditujunna palat biran ular ramalang ama muari engka kipada pakai guna ular ramalang nasaba
relisirenna amala-amala madece.